trau thani somni pathum ninga ni kan lo thleng ve le ta a tunruma hian ni danga kan puan ang bokin Hormuz Strait dan cha chungchang te Iran le US buaina so sang mek te chumi buaina so sang mekina indona thar a thlen thei dan te le akai hnoi thule la kan han ngai thale dona Middle East buaina US Iran inkar chau ani lova kan ria tak ang khan Israel le Lebanon Hezbollah te inkar po tuna hian boru ka tang thar ania hemi te pani Israel le Hezbollah te hian ni som chunga tan Washington a khan inka hai kha han neya inka hai thu thlunga khan ming an ziaka ama ero chu inka hai an han nei ta so sova indo an tran chu kan ti chi lo na chungin inka hai bo chet na lian tak a thleng chho ngal mol mai ania Israel sipai po pani ingot inka hai an nei nu hian an thile to ni chu wangin an thoma chol lova bompuak a chol chuang lo he an inka hai hian bompuak ati chol lo ti na ni berchu chu wangin heng Israel Hezbollah inkar bo rok po hi Middle East buaina mei tial tura atang ro poimo takan ni tite pon soila mizo pa hria thiam dan turin tite pon soila hria thiam ol ven atang hian han ran role Middle East thu thar bera tukin jing lama kan pon ta gang khan Donald Trump chuan ni somni pani zana inka hai kar ni chung an puan an top don ta ga khan inbiak remla ni boxi lo nen inbiak na conclude ani ma chuan amor bokani ma chuan inka hai kha laman chun jom tur ti khan an puang ani a chu chuan in helai bial ngei ven tu te ngai potle minan ti thale de uhleka maro chu ngai ti thad reina chi ni heklo le hei US le Iran ti pui buaina US hian Iran longchul munan la dang chat ani a chuti line Iran hian Hormuz Strait an la dang chat boka maro chu heta hian Hormuz Strait hi Iran chuan tukin lam news kan han en call chuanin reopening lam khan kalpui le dona a hong le dona maro chu America tan hona ni don lo kan thian ram te tan chuanin long thren khat kan chhuwa don ani ti Iran lam chuan thu chuan siam ani kha BBC na puan danin voin lam khan chuanin Hormuz Strait hi ceasefire bo chet na omreng kara hon ani don lo ti in Iran lam hian thu chuan ron siam thar le a chungte chu ni ya an thu le hla hi adang lam chho zel maya thil thleng mekina an thutluk na siam le an chet vel na te po tidang lam lo thei ani ti chiang viau mai in chang ton le in nor ton reng an ni wang hian an thutluk na te po han so son zel an tidang lam ve zel ni te po hian a hriat ani inka hai kha Donald Trump khan an pot sei ni in biak na mor bok ani ma jon ti in engtika nge in biak na chun nei ni don ti hi news lian te po hian an la puang hlei thei lova Donald Trump chuan zir top ni ti khan an soi ania ama ero chu khovel news lian te hianin zir top ni tian puan thomi hria dala ni chi lova ni thum nuwa inka hai nei be sei ni ti te khan ni de ummaya chuti lai chuanin Iran chief negotiator biagram na thok tu Iran palai ho tu chuanin Hormuz Strait hi US hina inka hai abo chet reng lai hian hon thei mai ani don lo thu asoi US hin inka hai bo chia US le Israel hin inka hai an bo chereng ani Israel po hian Lebanon inka hai bo chia apal zu tani US po chu ti tho chu nia chu wangin hengram pan ni ina inka hai thuthlung an bo chet reng kara hian Hormuz Strait zalen taka long te an kaltlang theina tura hon chu thil ti theilovani ti in Iran chief negotiator chuan asoi eksa apo sa Mohammed Baghar Khalibaf Iran parliament speaker chuan he tharum thona inka hai bo chiat na hi US navalina Iran port andan cha an block hian a hril chiang hle ani he kan long chol mun dan cha block hi inka hai bo chiat na lian der polani ti in Iran lam chuan an soi hei hi US chuan na kalpui chun zom zel an tum thu Trump khan ni min khan a soya a chan chu in biak na dokan lama Iran an khal nai theina turin hei hi akar funga US hian a poimo hle ni in na soi ve bokani chu wangin tran chan US po hian an nei ve nga ya tran chan an dap kwal ve ngai ni chu apong apoy in vongot kha thil ti hlei thei ani to bik lova chu wangin Iranina US du danan zom theina turin US agenda an pom theina tur hian US hian karfung amamo ve thawa chu karfung chu
Iran longchol munan dan cha hi ani ti chu mi tam tak ngai dan ani ve bawk ani chutiang che chuan Iran po hian Hormuz Strait hi US nena anin dorna atana karfunga mangve thawania US vonan sarkar engamazat vonan te vokhanan te Hormuz Strait an block hi an mangtang kai ve thawani a chutiang chuanin in norton na hi tang takin akal chhozel an boru ka lian chhotel tel ain uplian chhotel tel ni te po hian alangani heti lai hian Iran Parliament Speaker Mohammad Bagher Khalibaf Iran IOA biak rem na thok tu kai hroi tu beran team leader chuanin in biak rem na hian tuna hian amuta kanom meka Iran po hian negotiation hi hong meka ni US na in biak na tur lam Iran chuan hoi meka ti in Iran chuan hoi meka ti na soya ti lai chuan Iran President Masoud Pezeshkian chuan blockade chun zom zelani emo US ina longte a bei chun zoma mo kan longte a reng chun zoma an kap chun zoma ni chuanin hei hi in biak na dal tu lian tak ani don in biak na hlo cham na lian tak ani pha don ani ate kan hre tangin tuna hian longchol mun andang chat satli ani lova US khan Iran long panni tuna hian an reng meka nimin pialam khan Iran long pakhat bungro tam tak phur Iran lampan kha US Navy te khan an lo man to boka hi dan phallo phur US na Iran an shrek chumi an sang sona bungro thren khat Iran ta na pek phallo ni US na an ngai te chutiang phur long chu ania China atangin chemical engemozat missile siam na atana chemical poimo te helong hian a phur te ni ti te chu US Naval Force ina thu chu an siam dan ani a tin chumi hnu loka le Donald Trump na inka haya po sei hnu lokhan Iran lam chuan longpan ni an bei ngala longpan hian man boka chutiang te chu thil thleng langsar le boruak ti punlun mek tu te anni Hormuz Strait Iran ina an dan cha paltlang tum long engamazat on omachung zinga pathum chu Iran chuan an be an kap nia soi ania an ka zinga pakhat chu euphoria ti ania helong hian enga phur hriat ni lo ma sela Iran lam hian avo khanan an kap nia soi ani helong hi UAE company ta ani thuwa nuwa tarlan ani a UAE kha tun ni somli in dawa khanin Iranina abei lenber helai Gulf piala Iranina beipui athlakna lian ber zinga mi ani kha drone missile te po UAE a hian an kap lut tam ber nge ani MSc Francis Kale emani nondas te baka euphoria te Iran lam hian an kap nia soyani a heng long te hian IRGC thule hlan ngai thlavani phalna nei lovin Hormuz Strait ron paltlang an tum vengot ani ti chu Iran lam thu chuak ani bok Iran lam chuan tuna hian Hormuz Strait ron paltlang tum long te ngun taka an thi thlai tur thu te chutianga phalna nei lova ron paltlang tum an omani phot chuan kan bei zel don ni kan kap zel don ni ti in an soya maro su kan thrian ram te ta ne ro kaltlang phalchin om ti in Iran lam chuan voin lam khan thu chhuat tharan siam bokani o mani do khan kan puang hlo ya Hormuz Strait longtena an paltlang lo na tur khan Iran khan main akam na saviau kan ti kha tuipui main naval main te pon ti a bom tuifin re da kam si ti mai te ang longina an sut pu turang te kha tam tak Iran khan an da nge ti fin fiani a chu chu US ina mine clearing craft Iran ta an ka chet zo sakwe ka wangin Iran hian athen faina turan nei lo ti te ni kha US lamba tang hianin hetiang mine sweeper anti mine then faina long abi ka siamang hi cha alu ania tuna hian engemaza dan thleng nia soyani US hian panhi chu helai bela hian da sa hrim boka chung ho chuanin tuipuya mine an da ten thian fai chuti lai chuanin report a chuanin helaya main thian fai tur hian Hormuz Strait chuaka a main thian fai tur hianin tharuk vel jet alangai don ni in Pentagon chuan an soi Pentagon chuan US lawmaker te an hril danin tharuk vel jet he na thok zo tur hian angai an rin thu an soi helai Strait a main thian fai vek tur chuanin tharuk jet alangai don ani Department of Defense official ina an tarlan danin House Armed Service Committee nena he thu hi an hril nia soi ani Iran hian longtena Hormuz Strait an paltlang lo na tur khanin ma an la a missile te drone mangten an bei thina mara chu tok zo lo tuipui zau tak me ni wangin
main tam tak an kam nia soi ani Iran chunga Panama an lom lo hle nia soi ni a Panama long pakhat Iran ina an mana wangin he buana hi ran chho nia soi ani kan longan man hi dan kalani illegal seizure ani dan lovin an man ani ti in Panama lam chuan thu chuan siam Central American ram Panama Foreign Ministry chuan in thu chu siamin Iranian tuipuya long man mek chu an company tab pakhat ti soin pakhathi Italian company MSC Francesca ani boka heta hian Panama lam chuanin kan mi puite ta na momo phurani a chuwangin hei man turani lo in Iran che dan chuna takin an soisel tun indo kai hnoya hianin US apo hianin ho tulok tak banta anom chho vele tanuk maya hei tun apo hian Pentagon chuanin Navy Secretary chuanin anha a chhuwa san don ni in a puang vele ta engya chan hi soichian ani lem lova ama a sipai ho tu bang po kha engya ban chan ti kha chiang taka hriat ani lova Iran indona hian acha thatok lo nge Donald Trump support thatok lo nge ti phei jong hriat ani lova Pentagon chuanin US Navy top civilian official Secretary of the Navy John Phelan chuan anha a chhuwa san don ni in an puang statement an ti chhuwa chuanin Pentagon thu puang tu Sean Parnell chuan Phelan hian Trump administration hi a chhuwa san vat don ti in a soya Navy Under Secretary ni Meg Hung Kau chuan Acting Secretary of the Navy Parnell ina achil hi aron chel chhodon ni a soya ni bokani PTSEC Defense Secretary na Army Top Officer General Randy George aban nu kar ni empo ala liam ma in tuna hian Defense Secretary chuan tuna hian Navy Secretary chu ban ani vele don ta ni Iran hi thiam lo chang thi tura an chung thu rel tamna ram ani media tam takin an puan danin China hi hremna thiam lo an chantira hremna atana thi tura an chung thu rel tamna bernia soi ani thina aduta Iran ti te ani thina ni chu hei atakin a chiang chho fio me China ero media te an thunu na wang hianin an che dan hi chiang taka hriat hlei the ni thin lo zoka Iran a chuan hei tuna po nimin loka khailum an le towa ani phei hi chu Iran nuclear employee nia soyani a Israel tana en thlak na thok tu ti in Iran lam hian an soi nge ani nimin khan Iran chuan Israel Mossad spy agency ne na insom nia an ngai ahun lai chuanin Iran nuclear chungchanga mi tholo ve tak pakhat ani tia soyani a chupa chu thiam lo chantir ani hnuwa thi tura achung thu relani a ti hian khailum mani vele ta ni ama hi Mehdi Farid ania Irana michallang mi tholok tak tun naya an khailum zinga mi ani Norway based NGO Iran Human Rights chuan hemi chungchang hi ngun takin an thira Farid thian Iran Atomic Energy Organization na lo thok to thina me ni somthum pakhat sang ni somni pathum khan man ania tanti ringa nia chung thu rel hani thina tuna hian chung thu rel hun bera khanin ti tura ti ani ta a nilai ni nimin lam khan khai hlum mani thu media ten an puang atir chuanin kum som chung tang tura hremani a mara chu July sang ni somni panga khan athu boi hingai tu non le ania ti turin Israel spy alo tho puyo wangin thi turin a chung thu rel le ani ti in puanani hei tuna poni china kan soyang deu chi khan Iran is the world second most prolific executioner after China ti ani China dutan oma tiang chunia right group te po hian an soisel na savio thina kumtin mi zatel te muti hluman nei thina ni heti lai hian ni china long pathum Iran ina an be chungchang kan puan a khanin thutharan om le a India media thren khatten NDTV ti te Times of India ti tele news dang te pon hi an ron puanga anon puan ber zo ka chu long pathum Iran ina an Beijing a pakhat khan India ron panti ani 3 container ship Iran ina an Beijing a pakhat khan Hormuz Strait atangin India lampan atum ti nia tiangani chon India bungrua ron phurunge ni a ti chu tu na hian media te pon hriat an tum mania hi chiang taka hriat hlei theila ni lova India bound ship niangai ani puanta kang khan long pathum Persian Gulf atanga Hormuz Strait paltlang antum lai mekin Iran khan an lo beya Liberia flag tarna ipani mondas te tin Panama flag tarna MSC Francisco Italy longte Euphoria te an ni kha ipa minondas
hei hi India lam ronpan ani thu tarlan ani a AIS data atanga landan le ship tracking service vessel finder ina an puan danin Epaminondas hi nilani khan Iran ina Beijing a khan atela UK Maritime Trade Operation UK MTO ina an puan danin Iran gunboat 10 an bei nia soi ni in Iran gunboat hi Iran a paramilitary Revolutionary Guard Corps an enkol long ania hengho hi longal thachak tak an ni Hormuz Strait atanga nautical mile som panga vel Oman marchak lam tuipui an tol lain he thil hi thleng ani kha tun haya Iran gunboat an lar chho viau maya eng ang chiang en ni ti hi hriat chak om ver hrim tin ngai thlatu enga mazatin ral thuam lam te han thlur bing zo tura ti nangin na ngai thlatu te lam ateng kan han don ve thin boka wang hianin Iran gunboat hi han bel chiang ve le lokila hei tun haya po nimin maya po long pathum man ka pa an man boka Iran gunboat chu engang long chiang e ni ti te po hriat chak om lo mole Iran gunboat han ti hi longte ngal tha chak tak mai ti khan han mit thla ta ela tuipuya atol chak ma achasan zung theya IRGC antia Islamic Revolutionary Guard hawina an enkol bik nia soi ani boruak so san na lai tuipui boina lai ate chetla thina nia commercial ship te engamaza dan man to a tin Hormuz Strait vilna atan Iran gunboat hi man thina ni tuipuya chak taka tol kwalin Hormuz Strait on paltlang tum longte en felin chutiang chuan man nangai chuan an man mai boka an kap thei boka heta hianin silai thalian leng long tak mai buna vu ani boka ni gunboat ti hi fast boat ti te po soi ani a patrol ship chikhata ni a an long than khat pe hi chu China atanga an lei ni a soi ani nge ani chung class zinga chuan Thunder class fast attack craft ang te po hi Iran hian tuna hian an hmangtang kai viau maya hi China lam siam China kut chhuak ania IRGC Navy te hian an enkol meka helong hi kwa khat kwa ruk bor chhovel kwa khat atanga kwa ruk bor chhovel a siam kha ania service a kwali kumalu ta Iran hian sombor vel an nei nia soi ania fast attack craft tia soi mai thin an ne tun haya Iran gunboat tia a ming hi phualar nei chauda zok ani hi fit za somni paruk bor vel jeta sei te po thren khat te hi chun oma tin silai lian tak mai han ka chua thei ba ka hian missile te naw han kap chuak thei bokani darkar khata KM somruk panga zetin tuipui an tol theya heta hian officer pathum le long na thok long sipai timayang somni panga vel thlengan chuang ve thei boka radar vu ani ve boka tin RM 1070 a navigation system thatak mai vu ani boka radar hi type 341 vu ani boka ral thuama hian ni china kan soita kan khan silai lian tak mai vu ani in tin missile launcher pani vu ani a tin AK230 gun anti silai lian tak mai pani bun ani boka tin silai tenau zok 23mm gun pani vu ani boka chutiang chu tuipui in beina kwala hianin Iran hian an hmangtang kai viau mai ole ponton chon pontur tam tak oma khati china khan kan du to kanga in beina lakal chhozel maya Iran US buaina halapun lun chhozel turangai ania inka haitra manan pot saya chuti chung chon in tika nge in biak felna omang ti te alani thau ani chuti lai chon tuipuya buaina sangjok long in beisak long in man sak thom anron ring chho vele zel bokania chu chuanin inka hai hianom zian ei lo tir thoi mai thei ti te poni ole hengponi se kan du to kanga thu thar ber he channel